Batho beshu pitsa ya rena ya ditaba ya phuphuma re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re thoma pele ka go lesolela dihlogo tša tšona. My discussions with the two leaders demonstrated that they are both ready to receive the African leaders and to have a discussion. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re baetapele ba tshela ba Afrika ba ikemišeditše go tliša khutšo ka Russia le Ukraine godimo ga ntwa yeo e tšwelago pele go tšutla. Molaodi mogolo wa Mamelodi Sundowns Alex Shakwane o hlwile a boloketšwe ka Pretoria mola mohlankedi wa peleng wa Kaizer Chiefs a swerwe tirelong yeo ya poloko. Bagesho thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re baetapele ba tshela ba dinaga tša Afrika ba lesolong la go thuša go tliša khutšo tlhaselong ya Russia ye e tšwelago pele ka Ukraine. Mopresidente o re maitekelo ao a thekgilwe ke mopresidente wa Russia Vladimir Putin le mopresidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ramaphosa o be a bolela le bobegaditaba ka Taineys, Cape Town, morago ga go amogela tonakgolo ya Singapore Lin Hsien Loong yo a lego ka nageng ketelong ya semmušo. This peace mission will contribute to the various other missions that are underway to bring a solution to that conflict. My discussions with the two leaders demonstrated that they are both ready to receive the African leaders and to have a discussion on how this conflict can be brought to an end. Whether that will succeed or not is going to depend on the discussions that will be held. That one country cannot invade another with impunity, and it cannot be something, when it happens, it cannot be something which is acquiesced in or approved of, but a clear disapproval has to be given, which is why Singapore has taken such a stand on Russia's invasion of Ukraine, to oppose and to condemn it. Moemedi wa molao molatong wa go ngwega kgolegong ga sekatawana le mmolai Thabo Bester o bontšhitše mafokodi bohlatseng bjo bo eteletšwego pele ke mmušo bo kgokaganyago molatofatšwa le go tšhaba. Balatofatšwa ba bahlano go akaretšwa bašomi ba G4S ba tšweletše pele ga kgorotsheko ya Magistrata Bloemfontein go dira kgopelo ya peili. Ka go le lengwe Thabo Bester le ngaka Nandipa Makutumana ba tšweletše ka mokgwa wa tšhomišo ya marangrang a dikgokagano go tšwa kgolegong ya tshokollo ya bagolegwa ya Kgoši Mampuru le kgolego ya basadi Kroonstad. Moemedi wa semolao wa molatofadiwa wa boraro Tebo Dipholo o tsositse pelaelo kgatlhanong le bosupi jwa gore Dipholo o ipobotse. Tshotlego Makamedi o boleletse lekgotlatshekelo gore Dipholo o bileditswe kwa mmolong mo Bloemfontein mo a tshwerweng gone. Makamedi o boetse o gateletse gore Dipholo ga ise a bue gore o tshogela botshelo jwa gagwe. O boleletse lekgotla gore bosupi jwa mosupi wa puso bo na le go timetsa. Maipobolo a ga Dipholo e ne le karolo e kgolo ya bosupi jo bo neetsweng ke mosupi wa puso. Maipobolo ano a boetse a beile molatofadiwa wa ntlha Senoe Matshwara mo bogareng jwa dithulaganyo tsa go tshabisa Bester kwa kgolegelong. I think this is an appropriate time for this matter to be adjourned. Is the court thinking of tomorrow? No, I said it may be rolled over. I'm not necessarily saying tomorrow. It depends on the availability of all the legal representative and the public prosecutor. Baemedi ba balatofadiwa ba bangwe ba tla bona tshono ya go botsolosa mosupi wa puso ka la botlhano. Senoe Matshwara mmogo le Tebo Dipholo, Motanyane Masukela, Teo Makgotsa le Natasha Jansen ba tla boela ba tlhagelela fa pele ga lekgotla go kopa beili ka la botlhano. Kamogelo Siekwi, SABC News, Bloemfontein.
Palo ya banna bao ba bolailwego ka go fišetšwa ka ntlong yeo go dumelwago e le lefelo la badiriši ba diokobatši motseng wa Taylor's Holt ka Pietermaritzburg e hlatlogetše go lesome. Ba seswai ba bona ba hlokofaletše ka lefelong la masetlapelo. Ba lapa la Dlamini ba sa tšhošitšwe ke polao ya baratiwa ba bona go ya ka baagišane le maphodisa. Bahlasedi bao ba bego ba itlhamile ka dithunya ba tsene ka lapeng ka Sontaga bošego. Go fihleng ga bona ba botšišitše banna ba 15 ba beng ba kopane moo gore mong wa lapa o kae. Ba rile go se mo hwetše ba laela banna bao gore ba apole. Morago ba ba tšhetše ka seela sa go tuka ba ba gotetša le go notlela ntlo. Badudi ba tikologo ba re ke kgale ba begela maphodisa gore go rekišwa diokobatši ntlong yeo. Batswa sehlabelo ba babedi bao ba sa leng sepetlele ba maemong a go šiša. This house is for orphans, according to my knowledge. No parents staying in this house. It's only used by those who are addicted in Wunga. After we've looked at the information and the trend, we believe that it could have been an organized crime thing. So organized crime unit has been dropped in to investigate the matter. Bagesho re sa le amogela. Tirelo ya poloko ya Alex Shakwane yo e bego e le molaodi mogolo wa Mamelodi Sundowns nako e telele e be e swerwe kerekeng ya Mamelodi International Assemblies of God ka Pretoria le Hono. Shakwane yo a ilego a swarwa ke bolwetši bja go hwa lehlakore ka Disemere ngwagola o hlokofetše kgweding ye ka letšatši la bošupa a na le mengwaga e 74. O feditše mengwaga ya go feta e 50 a kgatha tema mešomong e fapafapanego. Balatedi ba be ba tlile ka bontši go boloka Alex Shakwane. Lelapa la ga Shakwane le re le latlegetšwe. Shakwane o thomile go lwala ka kgwedi ya Disemere ngwagola gomme e be e le motho o bohlokwa sehlopheng se go tloga kgale. We have lost a legend, we have lost a giant, and for us, especially players at Mamelodi Sundowns, I think it's a great loss because he was not just Alex to us. He was like a father to us. Re tloga re latlhegetšwe kudu wešo re latlhegetšwe ke senatla papading ya kgwele dinao ke motho e le gore re le dibapadi ba re le batho ba ile gore re ra fihla Sundowns re fihletse matsogong a gage. Shakwane o be a dira dilo tše dintši sehlopheng sa Sundowns go akaretša go ngoka talente. After the game against Bafana, he's the one who come to me first. He walked into the dressing room and just come to me and say, hey, I want you to come and play for my team. I joined Sundowns from Bloemfontein Celtics, where I had my best football career, and I think he's one of the guys who said to Sundowns, I think we need to go and sign Wire. Balatedi ba kgwele ya maoto go tšwa dihlopheng tše dintši ba re ba latlhegetšwe. We just like to send our condolences to the family, friends, colleagues, and Mamelodi Sundowns at its entirety. That's the kind of people we want. To the people who could relate to the supporters, the people who could always be on the level of the supporters, the people who love the team. We are here to honor and respect a gallant fighter, a legend, the men who make football entertaining to us the fans. Go sa le bjalo go diragetše selo seo se bego se sa letelwa go swerwe seboleledi sa maloba sa Kaizer Chiefs Louis Shakwane morago ga gore a bolele. Shakwane o be a nyakwa ke maphodisa go tloga mo mengwageng e 4 ya go feta. Go na le mabarebare a gore Shakwane o amega dipeeletšong tša dimilione tša diranta mo batho ba bantši ba latlhegetšwego ke ditšhelete tše dintši. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Mamelodi, Pretoria.
Badudi ba motsana wa Makgoba ka ntlenyana ga Mojudges Kloof ba re ba phela ka tlase ga maemo ao a sa gotlelelego ka lebaka la pipe ya kelela tšhila yeo e phatlogilego ebile e tlogetšwe tekano ya mengwaga e meraro. Badudi ba re kelela tšhila yeo e ama gampe seemo sa lephelo sa bona kudu baneng bao ba ralokago ka ntle. Toropo ye ile ya tsebjwa bjalo ka yeo e hlwekilego kudu ka Limpopo. Go badudi ba Makgoba maitemogelo a go phela mo go hlwekilego ke selo sa maloba e fela badudi bao ba ipeilego lefelong le ba sonela ke go hema moya wo o šilafaditšego ke kelela tšhila yeo e nago le mengwaga e dutla. Nna ke na 23 years ke dula mo re ka ba re na le over 7 years to 8 years so re tšeditše ele boditšha ba masepala ba reng go lena ba masepala ba re feedback no ba no ya kua ba tshwara ba letsa. Yo mongwe wa bao ba amago ke se Josephina Ngobeni o re ga ba kgone go ja ka ge metsi a ditšhila a elela ka lebaleng la gagwe. Le ge go lo bjalo mmasepala wa Selete sa Mopane o re go dutla ga kelela tšhila ye go tlholwa ke badudi bao ba itokelelago diphaepe tša kelela tšhila go tšwa mageng a bona ka mo go sego molaong. Hijacking the main line, the main sewer pipeline. So there are a lot of illegal connection. And then once the illegal connection, I think the pipeline was not meant to accommodate all of those residents. Masepala o re ga bjalo go na le tharollo ya lebakanyana. We have appointed the service provider who's now trying to work on the issue of pipeline and ensuring that at least they get accommodated. Go sa le bjalo masepala ga se wa ka wa kgona go tsebiša ka nako ya mafelelo yeo tharollo e tla go phethagatšwa. Ditaba di tšwela pele badudi ba Swaziland ka Northwest ba re ba hlobaetšwa ke kabo ya ditirelo e fokolago masepaleng wa bona wa selegae wa Mamusa. Tiragalo ye e kabe e huetšwa gampe ke go rakwa mošomong ga malekgotla a mahlano a ANC malobanyana moo. Se se tla ka morago ga gore komite kgalemo ya profense ya ANC e tsebiše ka go rakwa ga malekgotla go tšwa go ANC beke ya go feta. Makhanselara a ba magareng ga bao ba bonego molato wa go nyatša dikomiti tša ANC le go tshela melao ya bona nakong ya keno ka go le lengwe ba latofatšwa ka go palelwa ke go phethagatša maikarabelo a bona ka gare ga mokgatlo. Seo se tla morago ga go vouta kgatlhanong le mekgatlo ya kganetšo nakong ya go kgethwa ga spikara ka masepaleng oo. Ga bjale badudi ba tšhogela gore kabo ya ditirelo e ka ama gampe ke se. Re batla gore re go bouta re boutela eng ka re sokoletse goge a gre o bouta o bona tšwelele pele ga eyo ke se ke sa itse gore go diragalang ka gore ntlo kgale ya agilwe re emetse e rulelwe le jaanong jaana ga se be e rulelwe mara makhanselara one ra utlwa dula a change-iwa ga re itse se se diragalang ke eng. ANC ile ya ntšha taelo ya gore maloko a wa tloše maemong a bona ka masepaleng ka ge ba bangwe e le malekgotla dikarolokgetho tšeo di rilego seo se ra gore go ka latelwa dikgetho tša tlaleletšo masepaleng oo. We will obviously go to the list in the IEC and look at the councillors that are on the list for the PRs. But if the councillors that are affected are ward councillors, it will obviously calls for by-elections in certain wards. Go le bjalo setsebi sa pušo ya mahlakanelo a ngaka Tshepa Molale o re pušo ya mahlakanelo ka masepaleng wa Mamusa e a phuhlama. Se ke se bonang ba se dira ke gore ba lebeletse gore even if they lose, let's say ga ba kry majority mare they will still be having a lot of votes tse leng gore di ka ba kgontsha gore ba tsene in some coalition agreements, marriages of convenience le makoko a farologaneng a tshwana le bo EFF bo Patriotic Alliance jano jano. Go tla letela go bona ditlamorago tšeo di hlolwago ke go rakwa ga makhanselara a go kabo ya ditirelo.
Kelo ya tlhokego ya mešomo Afrika Borwa e hlatlogile. Tshedimošo ya Stats SA e bontšha tlhokego ya mešomo kotareng ya pele ya ngwaga wo e be e le godimo ka 32,9 go tšwa go 32,7 kotareng ya mafelelo ya 2022. Palo ya batho bao ba sa šomego e oketšegile ka 179 go ya go dimilione tše 7,9 kotareng. Go kgaolwa kgafetša ga motlagase go go amago gampe ikonomi go akaretšwa le maemo ka kakaretšo ya go se kgahlhiše ikonoming a dira gore tlholego ya mešomo e fokole. Go bile le tatlhegelo ye kgolo ya mešomo makaleng a tša kgwebo, meepo le ya tšweletšo. Go bile gape le tatlhegelo ya mešomo ye 15,000 ya ka magaeng, mohlomong ka lebaka la kgatelelo yeo e hlolwago ke go ya godimo ga ditefelo ka kakaretšo. Le ga ikonomi e le maemong a go se kgahlhiše go hlotšwe mešomo ye 250,000 kudu makaleng a tša ditšhelete a mmušo le tša temo. Hlokego ya mešomo e godimo kudu go baswa. Dipalopalo tša bao ba senago mešomo ge go akaretšwa le bao ba itlhobogile gore ba ka tsoga ba hwetša mešomo e go diperesente tše 42,4. We are seeing other sectors that have lost employment. In areas such as private households, we have lost 85,000 jobs. We have lost jobs in mining, in manufacturing, in construction, but they were not enough to offset the gains that we have seen that were pushed largely by finance, community and social services. Ditsebi tša ikonomi di dumela gore hlaelelo ya kabelo ya motlagase e ama gampe ikonomi. There's quite a few headwinds that the local economy is experiencing, right? Significantly is load shedding, and more than just load shedding, because we've been living with load shedding for so many years. But I think what is important is the unpredictability of when the stages will switch from one intensity to the next has made it quite difficult for companies to actually prepare themselves and manage that risk. Go letšwe gore maemo ao a sa kgatlhišego a ikonomi a tla tšwela pele go ama gampe mešomo. Ditsebi di re ikonomi ya naga e tla gola ka diperesente tša 0,2. Seo se rago gore go ka se be le mešomo ya go bonala yeo e hlolwago. Gloria Sefako Mosi wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Bjalo ka mehla re le kgopetše maikutlo mabapi le potšišo ya rena mo re rego tlhokego ya mešomo ka nageng e ile godimo mo kotareng ya mafelelo ya ngwaga wa 2022 go tloga go peresente tše 32,7 go ya go tše 32,9. Ra botšiša gore a maikutlo a gago ke afe ka ga se le gona o bona tharollo e ka ba efe. Letlakaleng la Facebook, Martin Bopape yena a re tlhokego ya mešomo ke pharela e kgolo kudu ka Afrika Borwa. Lebaka ke gore babeeletši ba boela morago mola rena ma-Afrika ka borena sa rena e le go etiša molomo pele re sa kgone go hlola mešomo, ra boa ra etiša dikgaruru pele. Makotlo wa mma o re bothata bja tlhokego ya mešomo bo bakwa ke kgaotšo ya mohlagase. Ge go ka rarollwa bothata bja kgaotšo ya mohlagase le babeeletši ba tla thoma go ba le kgahlego ya go beeletša ka Afrika Borwa. Letlakaleng la Twitter Oupa Mohlahledi o re tlhokego ya mešomo mo nageng ke mathata kudu go baswa. Tharollo fela ke ge mmušo o ka ruta baswa go šoma ka matsogo gore ba be le maitemogelo. Masekwameng o re nnete tlhokego ya mešomo ke e kgolo ka mo nageng le babeeletši ga ba sa bontšha go ba le kgahlego 32,7% go ya go 32,9% ke e kgolo kudu. Nna ke nagana gore ke nako ya gore batho ba rutwe mešomo ya matsogo e sego ka bo Jan van Riebeeck. Tabe ya tlhokego ya mešomo e hlola ke bomenetša bo leng ka monna ga rene Afrika Borwa le ka mmušo bomenetša ke jo bontši. So ke nagana o ka re ge go ka ba tharollo ya bomenetša jo bo le ka bo mmušong ya rena mešomo e ka ba gona napile batho ba kgona go kry-a mešomo ba šoma ba šomela malapa a bona.
ntle le fa gona re sa hwilela pitjana tabe ya tlhokeo ya mešomo ke tlhoba boroko tlhelena ape as long as motlakase senkobe alright Eskom se tšho iloke ka mola batho ba sa tlo loba mešomo ka taba gore a ne yanong di-company tse ntšhi di a tswalelwa ga o sana motho a hirang di no tswalelwa o ne wa bulang company o a dirang mešomo bjale he Eskom ye he ka tekere ya re ya titukiša yona a wa batho maybe ba tla kry-a mešomo gape maikutlo a ka ke ao ke nyamilego kudu ka ge kokotego ya tlhokego ya mošomo e napa e tlhatloga ka mo Afrika Borwa bjale ke re tharollo mmušo a o tle ka dilo tše ba di bitša re ke di-skill development mo basweni baswa ba tla kgona go ihlolela mešomo ya bona tota go bua nnete mo nageng ya rona tlhokego ya mošomo ke bothata ke nagana gore pušo ya rona ga e ka tla ka tharabollo ya go ka tsaya bašwa ya ba ruta go ka šoma ka matsogo ke nagana gore ka nna one tharabollo e siame ka gore ba ka kgona go ipulela le dikgwebo bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswelela pijana ka iri ya bohlano ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase theko ya dirafša le oli e kaonafetše kudu bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp re tla boa re lesolela tšona ka iri ya bobedi mo go DTT go sasa morago ga fao ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le DTT Pule Rakgwathe o latela ka kakanyo ya maemo a boso Tobela Moro SABC madimesha go tša boso bo shombele go re bona gabotse maro a pharpharile ka dikarolong tše di lego ka leboa bohlabele ka Afrika Borwa re bona gabotse kgonagalo ya dipula di ka ba gona ka dikarolong tša ka Pretoria ka bo Johannesburg le ona lego ka dikarolong tša ka Mpumalanga le ka bo Limpopo province ge le ka mahlakoreng a mangwe re bona gabotse nyana fela go apogile ge se fela maro a pharpharile ka dikarolong tše di lego ka borwa bodikele ba Kapa la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula dithego di tša godimo ka dikarolong tša ka Botswana go tsena ka Northwest go fihlabele ka dikarolong tše di lego ka bo Bloemfontein gona ka province ka Freestata go akaretse ka Gauteng ge re ya gona ka dikarolong tša ka borwa bodikele ba ka Afrika Borwa re bona gabotsenyana fela le phutla mo go tonya le tla kgerega ka dikarolong tše la tša kgonagalo tše di botse tša dipula gona ka dikarolong tša ka borwa bodikele ba Kapa go akaretša no le ka dikarolong tša ka bo Cape Town gabotsenyana fela ka dikarolong tšeo ge re go kgeretša di-temperature a thomobele ko province ya Gauteng le tla sa gabotse o le ka Pretoria go fodile go laetša gore marega a tseleng ka Afrika Borwa mo mesong di laetša di tšidifetše kgerata ke seswai ka moka e fela ge mosware wa segalela re bona gabotsenyana fela e tla bo masompedipedi ka dikarolong tšeo go fitlha belo ka dikarolong tša ka Bronkhorstspruit go laetša go fodile ka dikarolong tše dintšhi tša ka Gauteng re ya gona ka Limpopo province la ka moswane re boletše ka gore maro a tla pharaphara ka go kgetha dibaka bjalo re ya bona ditlasenyana ka dikarolong tša ka Mosina e fela go fodile kgerata ke masompedi seswai ka dikarolong tšeo go tsena bele ka Polokwane go fodile kgerata ke masompedipedi ka dikarolong tšeo go laetša go fodile ge re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane re bona ga botsena fela ka dikarolong tšeo le laetša le fodile re boletše ka gore maro a pešitše ka dikarolong tše ka go kgetha dibaka ditlasenyana ka tlase ga masomamabedi ka bo Lydenburg go tsena bele ka bombombela masomepedinne ka dikarolong tšeo ke sa go lebaleo le ka bo Carolina lesomeseswai ka dikarolong tšeo re ya gona ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal le gona re boleletše ka gore aowa dikgerata di tlasenyana go laetša go tšidifetše ka bo Ulundi go tsena bele ka bo Richards Bay masompeditshela ka dikarolong tšeo go tsena bele ka toropokgolong ya ka Durban masompeditlhano re ya ka Kapa bohlabela go laetša go fodile ka dikarolong tše ka go kgetha dibaka bjalo mara a pešitše le gona ka go kgetha dibaka wena le go ka dikarolong tša ka bo East London ke masomamabedi ka moka go laetša go fodile go tsena bele ka dikarolong tša ka bo Makhanda go tšidifetše magašo a rapareng gabotse ge re ya ka dikarolong tša ka borwa bodikele ba Kapa ka dikarolong tše laetša le go fodile ka dikarolong tše ka bo Lionsburg go atonya go tšidifetše ka bo Worcester go tsena bele ka toropokgolong ya ka Cape Town ke lesomešupa magašo a rapareng gabotse go atonya la ka moswana ge re ya ka dikarolong tša ka Kapa leboa gabotsena fela le gona go atonya ka dikarolong tša ka bo Upington ka bo Kuruman go tsena bele ka bo Kimberley re tlhabela pele re tsena bele ka dikarolong tše le tša ka Freistata gabotsena fela ka dikarolong tše le gona go laetša go tšidifetše ka dikarolong tše dintšhi o le ka bo Bothaville ka dikarolong tša ka bo Sasolburg o le ka bo Frankfurt le bo Kroonstad gabotsena fela go tšidifetše la ka moswana magašo re di kgaretlela gabotsena fela ka Northwest le tšidifetše la ka moswane ka bo Mahikeng ka bo Tosca ka bo Vryburg go tšwa go nna ke re mošate